Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke Three Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke kali Datsun Redigo Batamai, kabas kem bat Biddor. Hadin baka samla ibahun lang riwa, kabasyong basa hakasnong nong tamay umpo liw, kalakam, bakala syathat, bakalangat ya ka jingpang corona. Kat bakampat yo satya ya ka kaipot kabatikna. Nakaliang jong ka dorbar snong light mouse yang haka arpu praterik urisaw arjar arpo kala pensyai baka snong kamsim lathat satya hanrei kadai ka jinglehi jong ukpa ubala perta hayo baki briu ki satib. Kadorbar snong kala pensyai ru babon ni kinong song snong kila tokit leng baka telefon lakadai sisane em baladon ki bayo covid khat khandai hapo ka snong hadin kani ka jingpen bana ba jong ukpa jong ka hapo yo nakaliang jong u general secretary ka dorbar snong uba G Maulong ulo ong susu ba ukpa jong kani ka samlahi ubala pen bana ba bat ka dorbar snong kamsim ladon benta AA ban pensapriang yakani ka khubor kami day bat kani ka jingyo covid jong ka kun jong ba absan sengkeli ila keno yangi badai ka snong laj mo siang ibala pen sapyang kubor lamler we urang bak jangi un sabatai sibit un pen i ki detail ni witness ki babiang evidence ki babiang badai ki asyak ba pen bena kubor lamler badai ki nong tre jong subsentar ba pen bena kubor lamler aka baya dei bat ka jingyo covid jong kakun jong ba absent sekli nganong ye pi ba hak afwetrik jong ne banai ngalayo ka phun call na video lihat tu nga bakadon ka briu na po like mo siang lang baka jing ay informasyon na ay jing tip na kaliang u doktor ba insat XSC mo suram baladon bayo covid asnong jopi kapaw ba idai bayo covid idai ba na po kasilong like mo siang XSC bat hantay po mau pulang blok ru pawet bayi day inong lagi siang. Kaya kataw ba kapaw bayi day inong sinong lagi siang. Kataw kalong ba omdon ba itu ya kita kisnong. Day namar kata ba kibor bhajrong kentup na du video. Doktor insat antay si musram upentip sengi kinong ilam sinong jong sinong lagi siang. Kaya kisingyo tersat o kisingyo lagi siang. Ngangadon hajing tray. Yang kat bak kun ke sitom Pak Sumarno ngami marmar na sidong ban ngali tersap bab ak takpur ngalayo ke kun kol na ba wan dirsing molong ngala ula pun yang bat ula ong ba nginwan kai hayeng jong pi tengamut kata ka jingwan kai jong u kalong banwan kren ni kam mar kata ka jing pun jong wan dirsin molong kalong mahadin bangang ala pentip ya namar ngam tip teh hang tei mano balong solar malo balong sketri gumta terter demban se nga haban pun wan desing bad yo tu brom nong sidu ngalapun tinggal pthai ki ban ong ba pek se kawan ka report na po blog ang ba se sim ram ba kadon ka jingyo covid hang tei ying jong ba absan singkli tengah kerpat ba pinsobha ban lek ong ya kate kelong ying makin nom yemi adon na tersat hak takapor. Di ngamtip ngalak persyang pun ya uneu pa jong tega kun ba absan sangkli. Nei usis op hak takapor. Bat sa sipang pat ulah kol yang ba absan sangkli. Bat hadin ba ulah kol ulah berpen ulah bersit ulah berengem. Haduk bangam sutu sengot hausyu. Kajing berngem jong ka long ka bapalat adu kata-kata ndai hadin ngalak karpat ong syak bangini keren om nei ba pin berngem pin bersit ti hadin ya pois ya kajing su jingmut bani keren bal lo ong yang ba mano ba yo jing tip ban ne mi yo jing tip ba kun junga kayo covid ngang ong be pihak ban keli kita ki nong tre jong ka health department pihak ban keli video haban kali na po si Mosram. Ti wong ay yang ay tinambar
jong nong tray jong ka sub center. Thì hadin pat nong tray jong sub center ila de pha da WhatsApp. Siti khun bayo ko bit bat ngalap thai Bapin subha ban pek ye ka report balap ha sa ka WhatsApp sa ka mobile jong tay khun bayo ko bit. Mat kumju ban sim ki number jong itu nong tray sub center na ka khun jong uhi. Hang ta hi ka kut no ka jingen ka jong bat Bat ka basusi ka long bangang adon sat kumno an pen priang ye ka kubor kumno mangi kinong ilam sinong in pen priang ye ka kubor haba ngirang yo jing tip hi ka si. Hanai kita kesengi yo buat utau buat absen sangkli po yo ulah berten ulah bersit ulah hala ulah angkat buat wonder sing molong gila hala buat kila ong buat kinong lait musiang pen klaim lain handing sisa ngani tu ipi mangila subah de kena kejing yo kebit ha kitab terik ki balak det namaring yu i bedul kasan mo bagi keno yang i kita kinong elam hang tei ba kile ben kile keren ben kim pej lem Nringa ngan batay ngan ong yapi balada mangi kum kasnong lai mafiang ngila le ben ngila dei ban komplain ya ke ke badon hang te na lor ba pidon tang sau bat laying ne aring kum ta ngi klem lek ban komplain support district council ngi klem lek ban komplain sa ka hima man pendu no ada ngi lek ban komplain kala du de kana kasnong apa tikna kala du ngi burom te yaki ngi sngolem ladang ngi komplain kan mi ke nanangi isen kalau kata prom yo se kines kiski kila ban pen itu no asya surga tingilong ya syak hadu kata-kata ban ngan ong ya piru bangi tip bahang te kumbalakan tok dak tu ki nong comments bayo le se kadon kene kata ngan ong hang te bale be pi ong ngi bangi le ben bale be pi mon ai ba mingi kum ka khun ma pi de ka kemi ngan ong hang te kadon kadut berkangap te kadon kadut berkangap te minta apa nong thmai poli Kangap bat kadon hang tei ni ailan dia pi ba pinlai kita de beli pi keno de si komen tuma pi ke kita kadut bat kangap ka badon tenta hiyo ka buha banile ek berkhoi iklem ujor shnoro de beli pi ong ngi bangile ben kum kisnong kam don jingmut de aka arpoi trik jong ne ubnai hi lai thu ingi dai sister ba layo ya ka personal report jong ka iba hulang riwa ha ka bala kedau hangta ba iyo ya ka positive au covid-19 tena kaliang jong i marsenjo e kata ilapha ya ka report personal how number jong ka ne ka iba hun riwa lengba ka jong ka WhatsApp Bat ha kena keju hi keski ki lolet ya kaban ong ye kito ki badon hak to kiying ki belong ki primary contact ha ka bakide ban le ya ke quarantine de aka ar pu ar trek la kaliang jong ka health department nang teno office jong DHMO DMHO kilawan dekinong tray nang tay ya kabanle ya ketes dan tray nagaliang jong kedegiying kila kentan banle ketes dekumta nagaliang jong ikum kasnong ni penram jur ya kejing kenthok jong kedekelonging ya kejing le jong kejing that jong ki bakiong ba kadai kejing le jong ka asya bat jong ka sub center nanti po sau sumper Henry kijing pet kijing i yo i ba kilale ya ka badon kam kat kum kijing tha jong ka health department ha kijing sisa kadai ka kena ka pule ye ka jing pule nos hang ti po kau ti po nursing home international hospital Hakajing siya maka keladai benlong kenuksa wat igaying kesem namar bakapule hagalan jong kajingkot jikia dan rei kalong penbanda kompong ngi penrem jur nabar kita kum kinong snong jong kedekisnong ya kajing keno bomdai jong ki ya kajing le thurmur jong ka asya bat jong ki staff nanti po South Super Sub Center Lai thuru ingi lingba jong ki staff pat ka asya
bahkan ne kalong ying hi kadai ka we ne kilong ying ka bom kwa banio ye ki jing sumar ha ka bidei bat ka kot ka kya le tho inge ba nadu ka polio hadu ki injection jo ki kon tikti kim jutre bani simbanta ha ka ba ka sorka leng ba ka health department ka jupan bana na ka por se ka por banle ikine te ki pat ba nong pai e ka social media leng ba jong ka jing kendu jong e ka ski Bishar himapi, ya ke jinglong jong kini kipreu, hatu kilong kipreu kibukum no. Namar bayi ke jingkot jingkia, kim kwa, ya ke bandio, ya ke jing sumar. Te nagaliang jong ikum kesinong, niyo iru hang to bau kupa jong kini ka kon, jong kini ka kena, ka ibahun riwa, hakaba uang badai kemacin, kabawan ra, iyo kenyang jingpang. Ponsen nagaliang jongi habang ilek ke hospital ka machine x-ray ka scanning ka CT scan ka endoscopy bat kiwe ki jing test don bet tang kawe ke machine hapo jong kawe ke hospital bagi hajar ngilek banle iki test hato dai ke machine se ke ba ai jing pang ngi ha kata ke jing lek test jongi namar habang ilek ke hospital ngis ko ban ai ngo ban leng ba jong ki machine ngiyo ya ki jing tip bangidon mau ngidon ki jing pang appendix bat ki doktor ki yo ban sumaringi leng ba jong ka jing batai jong ki machin bangidon kita ki kinyang jing pang bangi siyo pat ki jing ka jing kya te namar kata kadai kalongying ke bom kwa bario ki jing ka jing kya tingi ban keno ya ki health department ban keno ik asya ngi kum kesnong ngi penrem jur ya ki tang kine kindiat boleh sibung bat kene kalong ke report hakaba nagaliang jong ke health department kabade bakayo positif ha ka khatsau tarik lale e kene ke report bat hak arpue tarik layo e kene ke report de bishar mufi katkum ke jingsyam jong ka health department bakane ke kena kayo e kene ke jingpang positif den re keno pat ba ke health department ke penjak buram leng ba jong ke Asia bat leng ba jong staff kibda na po ka sub center south center dan re na kaliang jongi iyang halor jong ke kenong rim bat kitbok kitrang ya ke Asia bat iki staff jong ka south center sub center bakinang tray khamba ha ka de banwanra iki jingkot jingkya ha ka imlang salang jong kedong kathanhi borok kowe